Uba Peter Shallam, uba Shong Basa halat kor, bat uba Deiru advocate ke Shillong Bar Association. Haka kat santrik urumpang arjar arpusau, ula penpendapat ba Iakhun ke election MP arjar arpusau, Lok Sabha na Shillong Parliamentary seat kum Kyrtong Shimet. Habai keren sikila pathai Khubor Shillong Press Club uba Peter ulai thu ba naduk kapor ba udang dei udkhot KSU ha kapor jong ba bul uladon kaminsim ban syakri ban yakit ya ba ya ke ekasyon jong kajat benriu loong minta kapor kala EU ba unrung no syaka jeli kesan hima sima kenang banla ban ya saat ikijing kajat benriu syu uloong ba shimwan ban Iakhun ke election MP ban penkelem ya no Henry uwan terwa sigi pat ba kum Kyrtong upadon kaminsim ban syakri kajat benriu Ukerpat ikipat ba kajala bikin jet kum UMP kenang ba unla ban ya kren shibun kijing bikipat ba kia kendu kum kijing hiar ke pulih putih kajaka ajing sumar ban pendrung ya ketin khasi ha ke kernit bapra ke riti sensyar keri India ban ya kren ruah parlimen ban play ki bordar hat kenang bikipat ba kin yok khai peteng bat ki wei kijing bikipat ba kajala kia kendu na kapor syakapor kum kijing ya kaja kaput ba sarkar Assam ban Meghalaya Shushu uba Peter lekin turu ikipat ba amdei ban pelen no ya kavut jongki. Kerjaan cuma dari Pak Peter Shallam, nasyong nasa halat ko, na train minta ko advocate jong Shillong Bar Association. Di ngadon haki government service for the last 20 years plus miswa. Na train di rural kampung time jong soyong consensus. Di yang ta napa bandung di politics na banono ga political party and ray nga one bandung sa politics through as independent candidates nampa ban sim kabu ya kajing dan party hanni ray nga kwa ngan pan pau sa partai bangan dan ya kata kabensim bankit ya kajek penria lemba ya ni ka ensuing election ke berwan ta do ya rasa let the people know ang party di press di media di print di electronics bakin berpau di Khubor di Peit ba ang suksenam di kini constituency ba kintip nomor ba kedan ki sensitive borders ka kwa kan ba kita ki sensitive borders kita ki borders ki ba amsha kan sha rom no akal ki jom ki sha kundi ki jing shu ya tu khana shu surok sekian hapo ba khamia kali hapo ba blok la shu tem su di jinwa I don't want to talk about those borders na kranta ki sensitive borders ki ba perkhat ya kayak banyak jong ke state ini as a whole, especially yang bawa yang Shillong Parliamentary seats, awak ban main diberi kepada hak ini di lively di legislative assembly constituencies, so that begini sensitive voters pada kita tanggung jawab kedai di borders di bawah shimnya ke jingrai, orang pun sudah rumah ya kebor jadi, nak kata nak berpat nampak jadi, apin keren, apin pasat jadi, bah ki votes what penai no nada pila niak ikan candidates nada pila kat ikan political party ki board yang pi what red you like man yang nadu step nyau je hadu apa kata kot ke polling dia but penengam ya ke board yang pi you no sensitive candidate ubat skram ya ke sensitivity ke politics ubat dan ya kata ki om ya kata political maturity hukum Muntah boleh kemudian kita ke political maturity isuan sekarang lembung jangka election kim what is politics all about. Ada ke politics kalau nggak begitu, kat penuan seperti kami kamu ke besuk ununo kan dia ada umdai ubrio belakang krek. Kata ngawan tak jingsur banyak pun jaga di election MP naga Shillong Parliamentary. Tangkini mengai budai ini kudai sibur. Katin kasih ke guru hal schedule. Kayak ni schedule, kayak cuma toy punya orang schedule. Kayak schedule ni kedai bangin yo ya kata bagi ni ki aspirant banyak kun ya ki IAS exam kila banyak kun harap tien bajong kedai ketang katai nomor ba kini ka ada mentah hari India kita arti ki official language di Melayu di nadu ba sedang ya konstitusi iyo asal tuli dan yang ta lanjut saya harian untuk dari iyo berapa asli. Jadi kini kalau ka itu dulu kata
ada tentang impact pada yang ada isu impact pada yang tentang ke isu jungi kepada hak ini kuat tentang kadi kumnya kadi ilanan permit sebagai itu mana tu kuat bicara ke ini ilanan permit intake kadi hingga ke offspring jongka tentang Bengal Eastern Frontier Regulation Act kawan 1573 ini berkat bah mentua isu kadi ke bawah nak buku keren bicara kini berjaya kerja dunia ni North East kantong Nagaland Mizoram Arunachal ini kamut bag inline permit curtails the person movement. The system will prevent any kind to harm the peace-loving tribe of the Northeast. But it does not act as an unwelcoming regulations, but in fact, it's a concrete and a practical system to protect the indigenous people. Kung bakadan habak ka konsen ke India, ban yada ini tracks karena ke enon pamen ro kadai ke we ke bentang ka ban syuda om ban khang pa ya ki priu ba ki man sini seri jogi te tang ki system si balaban khang ni ki to nomor ba nisha mangne pi ki we ni ki not state ki om lata ni wem ma ya kini ka enon pamen ku ka no cha ku ngana kalen tu misran ki om yimpwa ba but it would be such the situations of tribes would be similar to that of direct Indians. Nimpa Baginong Indian due to the European influx. Kalau lost the land, he lost yaki culture, but he succumbed to their extinction. Munta kita asnan ini ki Red Indian. Kedaitan kata. Nimpa yang border dispute. Boleh lang apa lang boleh mulai birsi yang dia beri. Kata apa? Ini boleh lang ialah nang the UB present you na do ketu kapor na room kamensim on politics ni room kamensim ban syakri ya lajat kriya hak tu kapor te suki anda kala ya kapor kita itu ni room meski kam na room ni lang ki family man ila pet ki kisam kila kia shipor ke politics pakane kapor pakala poi pat mentang ba kala I kapor it's very high time to come to politics. Maka politics mentang I berkilawan di tangki view dan spark. Ringawan sini saya ke politics. Kom view bamdai bang nak background juga spark. Kadai semua sejalan mengadan kan. Laka jom ke ikhtiar. Laka jom ke jing soto syai. Maka politics kam syong laka jing bahu jong ke spark. Kapan kerja. Awan baca ke politics tangkom ubah politicians ubah menyakit jaba ya kan lingkon bangayu I ngejauh mat abang bit yang ngejat beri rajang. Nak isu abang and then through politics maybe ada AA hari ini hendak sedang dibangun nak nak bangun nak kan